Sudan gwa mi leader ko no wan kwa jam enon ramu kwa enemy ramu kwa enemy enon ramu kwa ram tayen ga competition gwi ram da ram gwa me de ram competition dere oju chadato so rew kakan gwa na ni leadership no richi apek enon where did we go wrong kon where enon leadership dan be benje winit enon go leadership dan be benje winit gwa ri jaro de tin leadership dan ri jaro de ka jendari chung benare chimuto chirew chigato ka jendari chung benare chirew chigato menyam cha na olunge tolbuk ne de ko ne bare ke nyam ta go olunge tolbuk la jawe tu gni yey na ala mi jram ku yey ke kata ko ni chi dok gwan cha belcom la ti je ke ari dien cham kom cha ngulel ka kan yey je toro ko tumara so la we kan ni yey na ka kan ba jagare to ko di tel ka long reaching tel ka lor reaching gad me to la gang ka ba ka cham ga gog ne ba ka cham edit etitin gad me tol gang de ne la de lu de titin gad me tol por ka tol mai re le lo ngu aja la kan ga gwan no yo yituru be ne gor ga de nang duol gor ba ju nang na me be ga ten to me da la tan gan la go we lwel ga ni wi bo ni te da toro mi cha ga du man gwa jin gwan di mo mi cha ba kan eturu la ga den dong ngi tele lo dio gore wa nu re ro ba nu ba turu jo no Recording in progress. ba turu jo nang ne ga de me okay so akela na mo criteria nyam china pek to ye kon ken chure chu ken nyam to no second criteria o chiga na o jegre kare ko ngode la gwa mutene no er tin gar odien chiga ne ko kien wo jeb ti la competition kane ko kien ti taga ge into the kien chime ene dor te ge into them la goro ba advance enon kane ti ku ne kon ko ken to begin with rudian ke nywan so chiga ga ne ti chara ya pinere no won chikan ko wajek ti bom ti jerek o widien kan ko kak ne rek kane to jerek o widien so ti leadership che transition changka che transition ga ne ke ne bom te la al kere chen che wo te de gan kien bom te ju kuma ga ban ma gwi ka kona wana mo chi ga kon go ten the leadership reaching ne the transition kake sigo dot with you can learn all right la bog to that is why chiang nuere reaching is still is uncheckable again ko la the resistance that is why the korutin tam ko uniten te reaching right dien chung pick anan kanen but reaching one me re one me chi kon bente la kon ne te lot ke ne reason dang re oto te chala to no chi benene ti je re ken nyam chu ga ne ti go you can ga ben je ka durun ko kien ti ku ka le manipulate yo mi go wa kwa ngana la kan yo kwa ina ram je ngai ken che tok dien birit ramo ka te le mi be belong yo re ku maka me da tere ben ne ken ba yo ni je mi no wana men na ti kan ga wa je kan to chi reason dio dien men chi leader chi dung nuere che a pe ga mu second wave of movement ne te chi lo jien korgan te ja lu nge tolbuk te chi lo udrek kane ri te di jan la tie ne de ko ne chi lo jien chang te chi lo wo ke ba je reu de te chi lo udrek kane te la chol kon nga kawai ne de tol go por medan jin mi te go mi chi be point du long la te mi chi be point du re ching du wut du won rek men nyam ne de kon tol go por ka ni chi kana gor ka ne de kon la wo katum te kwa la chol ga ta lok anwar medan no ko no wo to pin tara ni jala mu gwa mi wo go nger ga bel te kon beran ro do yan nung yu to
be ben cheng ke ka katu anon chu tandien chu kane re ko ne lokor le ai di de tere ching mena ngaro dia ngeje mi jin ram boj mi dwal chi bu gor to bi te ga environment me nakana ride and left tin bi pot bi jien bi wore anon mi jin ram tol kor na anon bi jien bi wore anon kakane so in short ke nywan ni nyok ne re ko de cha chiang re ching long ken chiran survive go re ching aken chu lo nyo ji na nyok ke nyam ka ken de ko ne chu lo bere chu ga te ko ne ta lo nge tol bok ti je ku kan ga nyok mu gur ken ga jen poble ji re ak dan nyam na mo poble ji re ak dan nyam ke ye ken dia anon chu ne ko no go ko ala wudu bum bum ma ngai ge turo al long kor doin ma e por ka kandial ci ko dong re cing rew den ci liw re cing ta ka kon ko ka kane kwa wi le yena ka zadu daran ko ni ga ci ran de yena bela wore no ka kane ko na lat roy ni wi ka kane ter ko ri ken kane kwa cing le lo pi de kan so wunu kon dem tok ci ko do re cing anon so engineer kon namo ejen gwa dan rije ruidan rije rodatin rije ro ke jiendan riching dan ka culturean chugni kon chu kon berek ko kare kana wadoran enon chop darek chu kon chum ni je kon chu aga lo gor je kon chi gen nei kong to go ti pel ti dur ko ken ti kan go je rek ti tol gan competition dien chu kon ju te pin nap ma wala Ejen go nan go leadership dan be ro de ben be ro beritin. Wow, so this very important perspective. I believe yen be wara ko len yen elong. Kamishi video me jo ko share. These are the wisdom. Yeah, then go society dan ko be yigling everywhere and taken them. So you have to share it. Chana important part chana jiling and time natin chicken red. Kanate most often kanate wa cabinet quick and not drag chicken banana to one which are top of one again and I live no some example to long stand low in hitam but a true Nate in them teacher brag Peruvian kanate tup kanaka Chabanjoy bow man in the second web kanate la way chiran kayer Then I live in Iran to Kaye, the native Tolgopor, and then Brown will what Arak. When Tarak, La Chidarak one, a bucket, by the way, Benekan Tarak. So, one check a land, but then more talk a question, Guru belling leadership, what the Joranyotin or Mane, Mandane Cokin Maltasian, and Tama. Chỉ nhón tới con chỉ cả đồng kia chỉ luôn này thế chỉ bên nhầm chỉ cần một tin là mà kia mới thích kenте chỉ từ cái mà nó được bông bông thì cháu nó điền dây dần đó mà thì chính là bere tim cái lấy iko nó cái solo bok thôi nên đó apa cái thôi nên ngay cần chiang ra cái từ ru đào those new generation of leaders khả cái nga ke odiana ko ton kon gor gane ke Facebook tieje engineer kon tieje mi very important long o mi cho kwa o chirwe chenwen ga ne de kon te chi ben gen nyam ke je jo jenta ne to riudien wo kan ga dong along ano ne din ji di ni kan ne ka ko je jo jeta wonen chala ben de ne dia da brek che generation ta konten yo te ne na ka ne ne te nyam da ma ne ngon te jo da te len wa mo boka kan ne ka mi chi leadership dan me choro de ya la kam mi cho kwa o chi ne te kon chi ke chi leadership che je te da den ne di ni kan ni te go me chi kan ban ya lo ki chi kan na lo ka rik te kon te konten me cha kan ne no ka leadership position ko da ka na ko lo no ajen tie dan cha tie engineer kon tie go engineer men nyam
daw kanede te rein wal kan ga ni jien men nem kanede de rein wal kan ka kon jien ba ko lo de ga replace pangen kan ka kon jien I'm quite sure many ngwa nan bitino ke de lar warda dun especially ka perspective dun Ethiopia me de lo itineno dio ya dong tini gulen kel mi jani che jien ga kum te runi jende ok runi jen ngwan ka kume Ethiopia ni ga tam dergi me cha chi ga gir mangis benno amani me ina ben ga ya de amanda me ke bil signa la guerre ni uniform ke ne kum ni chiang e jene ne la leader no non kane to kan ga kon jien Father. dung chi ga jien e chi kan gwa ti kan lep dere kula gwa non ko men nyam men la rek ka ram nyon mi chi na dong ke nyam chi na dong men la lar ge shio ga nyam kanure shio ga nyam shio ga nyam is very important ko jin ni chi chup ke nyam o ba ji gwen di di da dop la bum ajen kul ta da ga ko me da re chin leadership ramen te tin wona jala do ko gwenyo be ngwan ko gwen do ajen pit ko in fact jala na pit ko aram go ngadro de take self confident e wun me priority chin de wen me da so la na to ga pit ngot point de ngwet be nying ba ko to ko me pit de ke ni je ko la mu de kwer ke di la ma je do ke di ko ngeje chabete tini chiam bat ko ne nan ko ni ci bere te ga diu riu di an wan ken te ga diu anon garden ko na pit ken ga di jek ti chet ga ke ci kan ga go yi kan go pit ken ngi ken na okay ngai ken na chi me la ngai ken ni ku ga du ne nga ko mo gan mo go da na le de ka quality ni ten ko na di na ku le lo ga je ki di dor di le de ka ga je ka kan quality ni ten quality use ko ba ji target ka ke mi jin gan go anta ka nuere no matter where you are ti ku so dan ti ku rol buñ dak ga nuere to go to banyal entema ke jan pe ga kon dak e long ko mi cha ji ni je ken ci kan ye ku ngi je wona ne jin te chiang re je mu go te tinre yene ku ko re mu go la ja to ni ko jin point du la gat long me nane le di me la geri ni ko dial long e ke lene which is re ga tama e dol gora be qualify a go okay to qualify a go jin bi te ga ray mu bum bum men la chong che ji ni jode bi la ni chiang bi lo tin we ge je ga ji no mo ne okay so mi cha ji ni jin tama re eken garin kon ten nyam ramo te ring go te rede ba gor ba ji yar ba ji label wa china lut okay wa ti ga raj mireret mi je ba wa nga ga gwan kaja la gu jeno rode wone ne jen point de jen karwade jen da do long len mo non ba yi label jin bum wi e bum wi nga ko ma chana lim okay angani ku na level ka gan gwana kon kwai level gamu ka chianga dani changi e kare du ne jin dia leader mo go instead of one ne ba ku le pi ni ji ken ba doi ni ji pinya ken doi ken ni wudu ka cha ku ken okay so the question ko lo beno ne ka ngot leadership ke je gon tam yenda ma ne da kon linken ne di chat ke ne di jep ti ngai ken wona ne ti tele mi kan le kan harun bat no kan ke ko be kan ko la bene jogu jindung ci en go ma di bentin ko ngai ken jen point de ramo tele long lat me da go mo dere je ko cha nung ti de ramo do dien so babun det anyok ramo ko enyon guje wo mu we jen ka jen kom kuma mi da gat ke jama tele go dong bo survive chilling li the boy accept kan ji oni
chi international organization de kokien chi kana bu accept tele wi de dien me belotin mi chi nang UN che charo bu nga jal ga dol goro de ko chi competent enough so ajara mo gor kana mo bi kana moy ko kom ko bi kana ko lo ya blackmail run jin diyo lero du la jël kel ke konkay jël kel ke cengo di dol bu wi mu jël ne kelon hein churo du yer jin chuchu mi ci wori di la do jeno churo du yer beni kwa experience